ane coba hoong ma video dari dun bang abi. Guys, good morning everyone. Kita ngomong lo mapen video sila maporan ta set lo yo. So pinya bang ke pun lo. Glorious for 65 years ke chok. Birthday anniversary कैसे तुम है दी वैसे मम्मा के दाम बम ले जो ओफ्ते गाड़ी नंग ले लो थुन फुना कल के तंग यो के दाम मंता so nang langon bom mo dekha duka beta nampak lang pon bom po guys lak ado gaड़ी mo pen funa kile so de bollo oh guys daam bom lo ya cakap come to my YouTube channel here I vlog is vlog single block boleh nak ikut sendiri oh jo hame na chini hame sini by the way la an me la yuni tum lang ke la apran ta come to my YouTube channel of kitong oh mai di video mata ena por masih abi aksor nata abi ho so guys mo dak le rong ko dapat lang tu pade kato ka beta nang aja san bisa tu boleh tu lah iba saya ikut kami tu lah Dona sekolah sobari pol ya ja penat komatum Dona si baca di dalam komatum kan oh dia produk tumang saya di sini ha ini platform nom ka dulu la political party la wancor kali officers fencing lo kaprek kami pinang guys ke ini tuh karbi lama ki gitu ke SME sada hangjo bodin hangsuk rong Kutha de Tumlong another here Bangpo Duta Pokasan district a secretary lo lang pasame Kothot Lita inut Karbi lokacang dia Songlong campaign tu nak bangku ini tu bang selalu jer bang arju kono bangko Ripaja Karbi pulkimo pane ke ha dalu ikuna umeya alu diye ha Ripaja Karbi pulkimo pane ke ha dalu ikuna umeya alu diye We have David Johnson, General Secretary, Cookie Students Organization, Assam. We have Hebron Romai, President Romai Waipei, Secretary Waipei Students Association. We have Mr. David Tulai, Cultural Secretary, ISF. We have Arun Jamie Students Union. I request Arun Jamie to please come forward the dice. anan cewang pula na sini In our midst, we also have Mr. Rahul Terong, Joint Secretary for Indigenous Students Forum for Ramso Circle.
We have also another distinguished guest. Kita mau kumpul mantai kan aja tonggung alagi tunggulan. Karbianglong Women Justice Forum, a member satu bersama itu long, alang itu Mikey long bersama alang itu nangaja tonggung tu, dan alang itu pan bersama kat hengsongan jangan pon itu kejengsi, Sanpi Rubika Sinarpi, alang itu pan bersama dak hengsongan jangan pon itu. Uthot Sanpi Nilima Terambi, Presiden Dongmuka Branch, Karbianglong Women Justice Forum, alang ipan bersama dak hengsongan lang, kalau dia puhu bentar tu poni pansi sini poni lo, uthau tulang Sanpi Kare Tisopi, General Secretary Dongmuka Branch, alang ipan bersama dak hengsongan poni pansi sini lo, uthau tulang Sanpi Anima Terampi, Public City Secretary, Central Committee Difu for Karbianglong Women Justice Forum. Uthau dari itu malong kopai nete Thanban bersama dengan citong dulu alang limen Ami Tingti Dog Boy Salong Thanban alang lipan bersama dak hengsongan rang pen alang lipan bersama manteng Karbiang Maplapen kartu poni pansi tuning diri lo. We have also another distinguished guest who come all the way from Dhemaji, who come along with Regit Jack Dole, External Affairs Secretary. Firstly, I would like to call upon Mohit Paul. Nang sitong dum ano pan dirihit kan sa melang itong pan akarong tipar jelo kardom nili bang patu we have lang kong jung bang ke hai disujit kalau masuk ke cerita itu isi jirpo kalau masuk relationship kan itu cepi itu ya ji kalau masuk lah hidup si alam mencuri parlo
Ome ane chod ke di video enon eda lakso. Oh ni ane chubo ong ma video dai don bang abe. Gak nafsu. Pala. Wala pinili ani teman party nang kita. Dah. Non party. Abla ni tala soki dun clip bath ma long ni dit pisai he. 1000 ke do. Ni mathabam lo 100 rupees untuk bila long po. 100 rupees in long som the pigi. So kita nak kena nak dia tip pergi. Nak sekali ma. Yeah. Isarim. Kurang ah. Siapa? Kamu? Iya. Tu ma phansi la boh dia lang se. Oh. Boleh boh. Enjoy hai. Jo. Aminasi. Na bibe thoni te mani pisa. La no ni te party na Mana bibe. ni announce bo. Announce apa ting thun dei ni ke? Beli. Beli.